أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم मेरे लिफावा मौदूआ की कामयाब मोमिने अदलगुन में दुनिया का दोस्तन है दकुरार अलगुन में कोम्मे दायरा का मसे कुरी कम गावियस अलगुन में बालम ए दायरा का अलगुन में न की कामयाब में है कम गावे तो ए व्यापारी वरी कम गावियस ए न के व्यापारी का कामयाब वुमा ए न गदाला मसे कुरे वजीफा गावियस किया दरबार कमुगा वियस ए दायरा गा कामयाबो मीहे कमुगा दरबार कमुगा वमा कम मीहे कोस गादाला मासे का कुरे अदालगुन में इस्लाम दीन निस्बवा हिंदू अलगुन में मोमिनुन वीतीवे नुत मोमिनुन के सिफा लिबगतो मासे कुरा हिंदूगा कामयाब मोमिने की बैग हुन्ने जे सिफता की को बैकं दने गने ए गोतुगा अमल कुरुं एयवेस अलगुन में कुरान जे कमे अदे मेरे मगुरी नमाज फहोगा अलगुन में के मुस्लिम अखिक के जनाजा निमिगे मिदिये मुहिम्मो जिम्मेदार वजीफा रजुआन दुआसवरुगा अलगुन में ना वकीवे ए नफ्स के वेरी अल्लाह ताला हजरत दतुर कुरी अदलगुन में नवस ओती हम एदतुरु ए यगेम वेफवा दतुरे वगुतु कंडेली निबिफवा दतुरे नमेस अलगुन में न ए वगुतु नेंगी नोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकं सिर्रु कुरवा फमिवनी ए अलगुन में हयातु का कामे ओ मट्टका अलगुन में कुरंजिहे में मुहिम कमकी ए वगुतु जहमुग कुरिंग ए वगुतंग अलगुन में तैयारुं अलगुन में हितुं हासद वेरिकमा देकोल वेरिकमा नफरता रोल वेरिकमा अल्लाह नुरसाफत एम्मिहा सिफतक अलगुन में हिता रक्कातेरको ए दुआ तैयारुं ए मिरेग मौदूगा मिदन्नेवी कामयाब मोमिन कमगवम अलगुन में कुरं जेहे मुहिम कमकी अदे कामयाब मोमिन के बुनुमु एवशके नगतुगा ए एम कामयाब मोमिन कमुगा अलगुन में ना फेनिकें दाने मतिवरी मिसाल की कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहकमों एकलेगफानों के किबागे एहुरी मैं रिवेती सिफतंग ए हकीकत अलगुन में लिबगन्नं जेहे सिफता की अलगुन में कामयाब वो मट्टका अद ए गिना गुना मतिवरी मैं सिफतके एहकमों एहुरिहा सिफतका बेहगुतुं वाहका देखुं ए कशीगम वाकमेन्नु नवेस मेगतेरे मुहिम्मु बय सिफतका बेहगुतुं मिरेगा वाहका अलगुन इराद करबिया अली अलवाले वेतो बलानी कित कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवा फावे इन्नल लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून अदे मोमिन सूरतुगा मोमिनुं के सिफता बयान करबिगेंवा आयते के तेरेगा आसफावा आयते विस्मे हम कशोरंग एरुन्नी एवरेंगे विरस कलांगे बेरिवेती उमुं एकलांग अजाबा बेरिवेती वा मिहुन्ने एकलांग अजाबशा अदि एकलांगे बेरिवेती वा मिहुन्ने वल्लज़ीन हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून अदि मिहुन्ने की ए मिहुंगे वेरी अल्लाह वा ईमान वा बयकी वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून अदि मिहुन्ने की ए मिहुंगे वेरी रब्ब शरीकु नुकुरा बैके वल्लज़ीन युतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन अद एवरेंगे विरस कलांग हज़रता हम कशोरों एवरेंग एम्बरिदाने कमा मेदु एवरेंगे हिता बिरवेतिगम वा हाल एवरेंग दे एचे दे मिहुने एमिहुं हेदे कुरिकमुगा वियस एमिहुन की अल्लाह ताला हज़रतंग एम्बुरी रुजुवान जिहेने बैकं एमिहुं हितुं गबूल कुरा हाल एकमा बिरवेति वा हाल एकं कुरा मिहुन्ने उलाइका युसारिऊन फिल खैरात एमिहुन की हेयो कंत तवगा अवसवे गन्न बैके वहुम लहा साबिकून अदि एमिहुन की एकमुगा कुरी अरादा बैके
ade mi ayatawga mu'minunge ma mativeri sifatege wahake baade ei allahge azaba ade kalanga hadrata birweti umge wahake baade allah taala imamge wahake baade allah shariku nukurumge wahake baade ade emihun heda kura henduga emihunge hitta birweti wigenwa haluga ekan kura wahaka atuweje ade heyokantawga awas weganna wahaka ya heyokantawga kuri arada wahaka atuweje ade me ayatoga fahakolleve muhimmu ebbeka meneni emihun heda kura henduga wes emihun hituga birweri kamaka ekuga allah taala hasa birweti kamaka ekuga ekan emihun kura wahaka fay mi ayatuga mi wahaka nota mi baya behegotun aisha radhiyallahu anha vidalawani timan kamana kita rasula sallallahu alaihi wasallam ga arihuga sual dennebime fay mi ayatuga emihun heda kura henduga emihun hitta birwetigum wa hal heda kurumga wahaka mitaga emihun naki ei duniyega zineko wakkanko raboy ule emihunga wahaka toy ei efada mihun heda kura hendu emihun hitta birwetigum wa halo heda kurumga wahaka mi ayatuga mi annani ei duniyega mifada faahwata kon unu mihunga wahaka toy ei aisha radhiyallahu anha kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihuga mi sual dannawani ehnu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam midannamani e siddiq ge darikam balunne ad siddiq ay abu bakr radhiyallahu anhu ke nisba korave ma lagabe as siddiq tedweriya abu bakr radhiyallahu anhu ge darikam balunne e ayatu ge evani ki ti denne fada mihunge wahake nune e ayatu ga evani emihunaki ei roda hifa sadaqa ko adi namadu ko ule mihunga wahake emihun ekura heyokanta gabulun nuwavidana kamattaka emihunga hitta birwetiwa wahake mi ayatuga mi angawani adalagonu menna warobes muhimmu message hagigatuga mi hadisun libige midani ei alagonu men namada miskita jamaata ammokon aadewmun adi algormen aamgotega zakat di sadaqa kon ulumun adi henihen gotum mes mista kunna heforo koddewmun algormen egotaka ves algormen ekamaga macha bodave kiburwerive algormen neki allah rasul gotuga sabiti bayekamuga hi koreve ekamaga waninam ei gos hi ekamaga algormen mi hadisun inge midani algormen namadu qura hindugaves zakat de hindugaves adi hene heyokanta kura hindugaves allah subhanahu wa taala e heyokanta takabul no karabba faane kamuge biru algon men hituga onnan ebje adi ekamuga sabun hagigatu algon men itura heyokanta takurma shawguri kom fidigen dane itura algon men kura heyokanta ta allah subhanahu wa taala kabul no karabba faane emmeha kanta takun rakkatere kan libumas itura hivare libigen dane algon men hituga e biru vetikan onna kamuga waninama em algun menna allah rusoma ko ga namada farha teribun ei algun men ekamaga macha boda ve gannan jihe kamen nune ham allah taala hamdoko shukuruko ad ekamaga matiga sabituwe hurumuge tawfiq devun edi dennavun ei algun men kuran jihe kamen ad bay sahabin bay flongari hum wari hum asfawe timannage emme namadeves allah subhanahu wa taala qabul karevikan timanne yage vejjekam goni name ingijjekam goni nama timanna dua qur'ana me avaha maruma emme namadeves qabul karevikan timanne yage vejjekam goni nam ebe kalam ves kambuda wada gannawa kantatekin ei korwa amal faharegga qabul nuvidane kamuge biru ade mu'minunge ma muhimmu sifa mi ayatoga alega sharah kurevige medie mu'minunge not kamyab mu'minege ane sifayaki batil bekaru kantatakon ena eka herivegen wun fadane bekaru kantatakon ena eka herivegen wun walladhina hum anil lagwi mu'ridun emihunaki ei efada bekaru fadane kantatakon eka heriveganna mihunne ade meduge mujtama algonu menge meduge me mujtama badada kam gawaninama
badal nuwani kiwegento jawabaka me annane busy kamonne busy kamu wagute nuwa wahaka konkama kato busy wegen me wolane gina me hon amidarin wazifa mifada kantato goto ham busy wegen wagute nuwegen me wolane miyadoge hagigate ki gina muwazifonna belikam gaawes adi demfirne belikam gaawes darinne belikam gaawes enage sovvis gadiyoruge tereng wara bodu bay eba heda kolleve hoto bekar kolleve eba social media ga atugo onna phonuga faada enne kantatehega ade me dirulun binafa wagutuga algon menna phone nula ulunge algon menna megutu nuwana kamen dirulumuga asasi bay gotuga ekantata wegen gosemmani eka inkar kureveka besna onnan ekamugo muhimmo kama faadaya mikanta kiyesiyan inkar nukure fada kantattake namesiya ekuga algrumentere kita mihunna duala kita gadiruto meheda kolleveni meveni mihege tweet meveni mihege facebook lefen achi kiyala eya comment kon e share ko mikantata kurumuga timayavves mujtamavves ehem bayakavves faadaye ne kantatega wagutu bekar kureve enka mu'minunge ma sifa gotuga miangawani wallazina hum anil lagwi mu'ridun emihunna ki bekar faada ne kantatakun ekaheriwa mihunne ad algon men gabal kuranje hagigati ki algon menge dulum beruwa komme bahaki algon men atum fan kura komme kamaki algon men atun lela dukolla komme kalime ki ei ekantaka medu algon menna suwal kurven kantatekan eya medu algon men jawab dari wan jehene kamekkan e algon men hadano gabaduwas bahattan ebajehem ada mihe kuruliyan nafada waran adya khilaf ibarati lilafa tweet kolle vidan pasihe kame undo kamennu eki etan has bayakan e message wagutun libigen dan ade kan osobon emihe gabra ize weya modegen hinga dan names allah taala hadro tima eya medu suwal kurave hendu tima ekam dene jawab ki ko bato e algon men bisnahalan je ekame ada kahub suratu algon men komme hukurdo kiwa ayata vesme ma li hazal kitabi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fahmi kom fada foten heyemi mega kitam kudakame vies kitame bodukame vies du kollevake nuwe em edu hon algon men nan e huriha algon menge amal takin algon menna penigen dana adi algon menna en komme kama kama do suwal kurivi e algon men jawab dem wes ebajehe kame mu'min eggenot mu'min egge ma sifata utere ane sifa eki enenge mudala enenge nafsu tahiru kurun wallazina hum lizakati fa'ilun emihunki zakat dinumuga demi tibemi hunne zakatuga kantata furhem gotuga kurami honne adi zakat arebuga elafsuga maane kes ei ecce tahir kurun ema zakat dinumun emihage mudal tahir wegen edani muda tahir mudale kamuga wegen edani faqirunge haggu ada kurumu ema ei algormen gabul kuran jeheni no deken jeheni ei mudalun uniwigen da echenunka enekamok muda tahiruwe adi allahge barakaves levigen da kamekamога deken ebejehem ade zakatu gawahaka dekewe hindu algormenna ginafaharo mi bisneni ei mujtamauga ole viefari veringe wahake edekeveni viefari kora musendinge wahake edekeveni names zaka mudluga zaka eyki hame kene viefari verinna oin echennun emihe gotuga faasa waki minwaraka hore haradu kuran nujehi aharojekam goni nama zaka dakanga bejehe e viefari veri ekam gavies e muazzaf ekam gavies no tage kotriye ko yeddu ko gen ole emihe ekam gavies no danawari ekam gavies masveri ekam gavies enatuga faasa hunna kam goni nama e faasain zaka dakanga bejehe ekam algormen rakka teriwan ebajehe eki ehem mihunga wahake non timaga wes wahaka yannani zakatuga wahaka dekewe hindu timaga tuga faasa jamaa funnakam gawaninama e faasan zaka dakanga bejehe ei faasa ki ei tima umra ka diumang ekkorom dia faasa kam gavies
hajj diyuban ekkoramun diya faasa ekam gavies atima gochen alan tima ekkoramun diya faasa ekam gavies e faasa jamaafa haradu noko hurajkam gawani nama e faasa algonnen zakat dakkan ebajehe kamiya mu'minunge ane ma sifayki emihunge ladweti gunawantaka rakka teribun kit qur'an Allah wahi korabani wallazina hum li furujihim hafizun emihunki emihunge ladweti gunawantaka rakka teriwa mehunne illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum emihunge ambinna not firin gaatuka fiyawai nota alonge gaatuka fiyawai fa innahum ghayru malumin fa ehenduga emihonnaka ekamuga malamata radde nuwane baki timag ambimi hakuga not firimi hakuga not alongen gule zamanakam gawanina sharri alekam gawanina efada gotakan emiho kame kurumun eki eneya malamata raddu kurevene kame nune faman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun mi inta fiyawa Allah subhanahu wa ta'ala mitaga me gaayam ko devwa fa mi inta fiyawa e kaavenjege sharri gulumuga tereng ambi firikamuga gulum nota kurindenne vihen alon gengule zamanakam gawanina sharri alekam gawanina mi inta fiyawa de minon gotaka timage jinsi ghariza fudda kam gawanina fa ulaika humul aadun ei Allah kandalwa fa wa hadduta fahana ala da mihunne adi meduge ibaratun bunakam gawanina haddu fahana ele mihunne mikamuga haddu fahana elimi hunne ema mu'minunge ma mativeri sife gotuga mi angawani emi hunnaki emi hunge laduveti gunantaka rakka teriwa mi hunne suwalaki mu'mine nowata muslimakam gawani nama efada amale nuhingana hiye efada amale nuhingana hiye nowata efada amale hingafikam gawani nama ena islam kamuge haddun beruwegen diyi hiye jawabaki nuneke emiheki ei rangalo mihekam gavis namadu kon ole mihekam gavis fada faafe kan aragutun ei vedane kam algol menna kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam siyaratun mifada bay hadisata fennange buhri ashabe kolunga faratum en fada faafata kan aragutun ei vedane kam adi eki enege iman kan not islam kan nafi wegenda kam vesno oti vihawa ka tawbawe ekosun miha rujuwe efada kame takrar nokuma azum kanala gotoga kuriyadium Allah subhanahu wa ta'ala alonge faafata fusawa devuma lobi korava ei takrarumun Allah subhanahu wa ta'ala efa fusawa devuma ka ruhibodi nogannawa mifada veska hal kamen nove emiha ko ei sateka fahar tawba bikamuga vies Allah subhanahu wa ta'ala efa fa fusawa devana ekamuga ena ikhlas teri teduveri inetaka ku gaina tawba vejjukam goninam em tawba ga dor ei warabes fula gotega Allah subhanahu wa ta'ala huluwa devwa fa dore e doru bandwa mi annane de halate en halati ki ei qiyama umuge emme bodu en alama kam gawa hulang faratun irirumun hisabun tawba ga dor banduwen ebade devana halati ki kom mihek emihegge amil haysiyatun nisbatun anna wagutu ei enege neva holiyan ele hindu enege maruga sakaratuga neva holiyan ele hindu hisabun tauba banduwegen dani ege kurin en huriha waguten enen Allah subhanahu wa ta'ala e dorwani huluba devwa mu'minunge anemma sifayeki emi hunnan ada ko hawal korwe amana takara ahudu taka rakka terihun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون emihonnaki emihunga amanat takasha adi ahudu taka rakka teriwa mihunne adi amanate bonumun algon menge sikunde am gotiga mi annani mihek forwan di fonna kommes agbodu ecce not faasai evisno algon menna am gotiga amanate bonum mi annani adi eves amanate namas amana evara ma shamil lafze ebro ma gina kantan ege tede ekolegen wa kamem wazifa ada kora miha ko en ada kora wazifa gotun kurinje kantan eves amanate eves khiyanat terwon ei ko gamana kamenno ambi fer kamuga demeduga deve deke wa hakataka hinga muamalatan
eves amanate gotuga hifahattan jehe kantatta misalaka miharga badakam goni nama criminal court miheko bandu kurumuge hayyer kurumuge amre neredini ade courtuge mozifonna idari ekama gulun huri mihonna ingena kahoge wahaketto konkamaka goligento mi malumat e wahakata ena kommes nuho kan ehabor for call difikam goni nama breaking news gotuga wara aadya khilaf muhim breaking news gotuga ehabor atwedane wara gina bayako laikus difane habaraka namas e mozifake kuri wara bodu khiyanate ene hawale fawa wazifa gotun amanate rivanjehe kamaka wara bodu khiyanate hage gotuga wegen ediye e minivan kamuga maane ki adi nusure kamuga maane ki mifada dino kandalova hore hadduta fahanala diumen nu nusure kamuga minivan kan khiyal faalo kurumuga minivan kan miye ki egotka mifada dino kandalova fa hore hadduta fahanala diume besnu e algon men teren bay far algon men oligen da kanteteke minivan kan onnano heye ade islam dinu minivan kan e boy namas komme gome gaves e minivan kam ki e waki hududege terege onna minivan kame kam algon men gabul kara fadan islam dinu gaves mi haddutaka mi haggutaka mi minivan kama mikanto gas intake kandalwa fa wa algon men beje gabul kora e wazifa gotun en dakka nujhe wahake dekumes mi amanata khiyanat terumge terege himene kantattamme amehme kitma rab ya sallallahu alaihi wasallam ge basfalege menene al mustashar mu'tamanun kama ka medu mihe ka mashwara ko fi kama gawani nama e mashwara e honu miha ei amanat teri kama ge vegen midane kama ka behegotun enega mashwarahen ehi mene kamega timana kuriyad dam beenume kobato khiyalaki enega mashwarahe kobato e wahaga dakka wakiyomu ei amanate gotuga ena hifatan jehe kamen ei eki ena gos facebook ene lievena wahakate kennu enaga nusureka gulafa dekkena wahakate kennu eki ena nubune timana kari mi wahaka mi nuhaka nudeshiki ema timana bune vene no ena gatuga mashwara kurumun ei amanate rekamuga wegen medani e amanatan ena hifatan abeje mi nubune kamuga vies e mi mujtamaga amannaman kama mujtamaga ekori kama badehe kandem hettu mattaka deenuga kandalwa fawa muhimmu usulta enka medennevi amanate ki mi waraves fula daraga oy amanate kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfalege menani arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan mihege kibaga hataru kame horejikam goninama ei kandeligen hori khalis munafiqeke khalis mane ki en itureche ekunuwa saaf ecche beje mi kana khalis echke ema kandeligen hori munafiqeke ei mi hataru kantan emihe kibaga horejikam goninama wa man kanat fi khallatun minhunna kanat fi khallatun min nifaqin hatta yad'aha faymege teren minwaren ene kibag hurikam goni nama nifaqam ge minwaren ene kibage bhutte ene kanta du kolla fumaddan den em hataru kanta horejikam goni nama e kaneligen huri munafiqeke namas mege teren kamen ene kibag hurikam goni nama munafiqam ge sifataw teren komme sorege ene kibage bhutte ekan ena du kolla fumaddan den iza haddatha kadaba wa hakadaka hinduga ena dughade وإذا عاهد غدر أهدك فيا أهدك غدر وريوي وإذا وعد أخلف أدي أهدك في كم قوني نما أهدا خلافه وإذا خاصم فجر أدي دبسهم زواب دبسهم وفي كم قوني نما خطر بست قدلون بيروي كتما النبي صلى الله عليه وسلم ekalefanunge aduvunna not mushrikunna dekolverinna wahaka dekeve algon men siratum mes ifada etan hadisata ke algon men adwaham namas ekalefan sallallahu alaihi wasallam ge sifafulen nun eki hutur bahon emiheka muamala kurun hutur bahon muamala kurun e malgon men mes hinnu
nurhe fada wahakate algon menna kurimati ko jawab kari kam gas algon men nujehe elevela vette kashe algon men mu'mineke sifa libigana kama goni nama algon men e hisaba nogos e hisabam wahaka huttalan ebejhe ene raddu nudunu eki timage nikamiti kame besno tima derawme besno timage hivvaru hagegatuge ei dakkadeni ene deen muhim wakan akhlaq ene muhim wakan em egotuga ene sabitu hurun ei hagegatuga enege hivvaru edakkadeni efem waran ene no wette ekam salama vun Allahumma salli ala Muhammad adi mu'minunge ane ma sifayaki as-siratal mustaqim at-tabawun adi algon men komme namadega algon men komme mihako maduwegen dualaku satara faharu kiyen jehe ma dua එක gotoga lavwafa Allah subhanahu wa ta'ala wani mi dua algon men kiyum ihdinas siratal mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ge tedu magu timam menne dakkawashiya صراط الذين أنعمت عليهم إماكي أي إبا الله إباك مچا نيوم لفي ميهونجي ماجي غير المغضوب عليهم أدي إباك مچا الله سبحانه وتعالى كوفا لفي ميهونجي ماجي نونه أدي مغفرة دين دي ميهونجي ماجي وس نومي أدي مي ألغون من تكراركو كينجه دعاء ألغون من نماتوكا أدي ألغون من رواتب سنة إهنين سنة كراك مغوني نما adi evregina ko salkom menna mi dua kigen ebade ade mi dua ha mi gotuga kit rasula sallallahu alaihi wasallam samanama duga kiyuba ulubi Allah rohi wadi gannawa siratal mustaqim sida magema tedumago ekalefana devuma dekkewama adi ma ki ei Allah ebege macha rusun levi mi hunga mawkama ehma algun men mi dua takraro ko kiyun hagi gotuga ma awla kam bodu kalefan ki minbara vure algon men kiun je minbaro ma awla kam bodu ma gina besme en kam mi algon men takuraro ko kien je dua besme ade kurmis den nemon fadan algon men namada miskita wagutan a devun ei algon me goto bes ekam gamacha algon men bodawan je kamen none abadu bes takuraro ko bes algon men edem me jehni Allah ge hadratun ekalange tawfiq ekalange tedumoga almen sabit ko rabba fikam go wanina malogol men sabit we tibe weni ekalange algon men ekalange rusawa mogo ekahir ko fikam go wanina ma e maga algon men gennane ehmiha ko wes nuwe e malogol men abadu wes ekalange hataratuga takrar ko wes roy ades ko wes algon men danna me jehni ekalange hazratuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfulega annani faharuga miha ga amaltugo sabun eenaya surga demeduga eena marvun nun kamen nuwaha eenage hewamaltan ituru wegende eena marvun fiyawa surgaya eena demeduga hurehen nete ehaves eenage hewamaltan ituru wegende namaves taqdiruga alivgenwa eenage badu nasibga sabun eena nimun Allah nurusa fadagotege eenage nimun as een narakaya wadivigen ebede hamayakuga emi hegge umuruge bodu ba Allah nursawa faafer gotuke hede koruma fohoga marumo kurin ena tawba mangu fursatu Allah minbar kodeva tawba we ekamangu matiga sabitu hore maruvegen sorge dami ha weswe emalagunu menna duwaste ega heyokam mati sabitu tipun ei ama Allah devvi tawfiqan handanuga bahatta ekala hadaratuga algunu menge nimum mes egotuga sabit koddevungedi dennavun e algon men kurenje he kamen adi algon menge dua ekamuga takra kure dua ekamuga wange bejhe adikit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajda ga emme ginan kure e dua ekamuga menani ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik nota ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik alonge hitta furulova ilahe alonge hitta furulova ilahe timannage hin iba Allahge diimatiga sabit ko devashi em ei algon men sajdaga wahenduga Allah wa em kuttam wahenduga takrar kurun awla kam bodu duae hamayakuga algon men islam kammatiga marugenne om algon men hama duaga takrar ko dannanga beje tawfana
مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين تمامن مسلم كم متيجا مروه بواشي أدي الله رسوا هي أرنا بدلوا ومجا توفيق دفاشي أمهم أرجو من كرنجه أن الدعاء كي توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا إبا الله أرجو من نام دروهي وديهم وحالوغا تمامنج مارو هبواشي إبا الله تمامن نام دروهي وديهم وحالوغا تمامنج مارو هبواشي أدي تورسي فيك واهك ذكر الله أرجو واهك كركلاني أد مؤمنون ما صفته ترين أن صفة قطع الله يكرمني والذين لا يشهدون الزور أميهن كي أي دوغو هكي نودي أميهن وإذا مروا باللغو مروا كراما أدي بيكار كم بدل وجهكم غنينما يا سمال كم نودي يتنفهن على دا ميهن أد دوغو هكي دينون مي هوريها مجتمع جوس هوريها دوسور جوس onna goes kanta totere kame algona mujtamogas nekkame no dogu heki basdinu adami ha insana madiyata hellumun enege ruhani baru kudomun note enege aqida balikashiumun mihako faasa bondiye dikkollumun eya nuneke bunan undaguwane adi efasaki ei hiworu adi digge fasaka mugawani nama eya nunake bunan undaguwane timago murga baki webbaga mahaburu masikate nokon aila kuga ufabrikam golwene kama hiko eyan aike bunan fasehawane nama wes mi koreveni Allah taala hadratuga kiha warege kamekan ihsas koreye kam gawani nama ena ekama nunake bunan evves jehilumen nuwane Allah Taala hadratuga mikiha warge faafe kan ene husas kurwe kam go wani nama ekama nuneke bunun ei magina visnun take magina mashrate kofa bunanjehe bahekamuga wegenne nudan kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eddu hegga ashabe kala nakuga ishinda wadaage inne vire kalefanu inne vi kommestanega lengi wadagen innawa bodit faafatoga wahakata vidalo debumun as dogheki dinumuge wahaka gennawafa el lafsu takraru kurumun gendevi hadis riwa kore befrako vidalawi ehem vidalawi re kalefano innevi lengi wadaganne den ri kon ishinde wadage innawa el lafsu takraru kurumun gendevi timam bekalunnan hippolan ara wadagate de kalefano mi basfulu puttawa lavwane kongarakum bae ඉතර කලේෆාන සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ බස්ෆුළු තකුරාරු කරවවානි හැම යගීනොම එකම නොරක්කාතිරිකම ෆාෆාගේ බොඩුකම අද එකම ගසෝ මුජ්තමෝග ෆිදිගෙන්දා බොඩති ෆිතුනතක අද බය මීහොන්න බත් ආයලාතක එකම ලිබිගෙන්දා ගෙල්ලුන්ත ඒකේ අලගොණ මෙන් ඉතර දක්කන් ජේ වාහකතකෙන්නු දීනුක මනා කරවවා මද කොම්මකම මනා කරවවා වනි එකම දුනියා ආඛිරතු ගසලගොණ මෙන්න ෆාදාතකෙන් ඔතතිවේ huddakorwa kommekama huddakorwani em salogom menna faadataken otative emi kaamiyabu mu'minegge kibaga huregen nuwane sifa gotuga mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala angawa famimani kurin zanne bihen me sifata ki me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga kibaga hunne huriha ma sifatake me getere kulwegende namas wagutaki koda wagut kole kamuga wati megetere madu sifak tagige wahaka me zikr kallavni names me sifata ki esme algo men me sifata kon sifali be ganiji kamuga wani names algo menna fudi itruwaha membare du'a ki algo menne ki hebasaha hebas qabul ko adi hebahan amal korabe kamuga lavhun Allahu rasawa fada haluga algo menge maru hippawane be kamuga Allah subhanahu wa ta'ala أقول منا من بركة الدفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك